moram reći, jako dobro. Meni se čini da je jako dobro primljeno, tako vlada pozitivna energija, kreativna, lijepo. Nakon predstave nemamo baš objektivan osjećaj, još pogotovo ovakve, teške dramske predstave i emotivne. Pa onda nemamo baš osjećaj svakako da je to svijest, da je to publika dobro primila i jako mi je drago, ali stvarno bih voljela da čujem da su uživali. I nemojte se bojati umetnosti, to nije elitistički sport, tu smo accessible, dešavamo se na ulicama, dešavamo se na trgovima, takvite nas, priđite nam. Pa u Dubrovnik se u principu sve uklapa. Mislim, postoji jedna matematička preciznost koja je pomešana sa emocijom, pomešana sa istorijom. Duše ima sad nekih momenata masovnog turizma, vica pljeskavica varijante, ali bez festivala ovaj grad ne bi mogao da funkcioniše i ne mogu da imati svoje srce. Taj festival je nešto najbolje što se ovom gradu desilo i mislim, apelujem na gradske oce da se posvete kulturi i onome što ovaj grad u stvari predstavlja. Neka se dogodi da festival bude gradu, a ne usprkos gradu. Gledajte, živimo u ogromnom vremenu, živimo u nekom vremenu na rubu egzistencije i umjetnost, pogotovo balet, zahtijeva jednu ljepotu i što je odvratnije vrijeme, to se mi više bavimo ljepotom i tražimo neku emociju koja proizlazi iz jedne muke i svijet je pun taštine i tih ljubomora, zavisti, pogotovo u vremenu i prostoru u kojem živimo nije lako i nije samo po sebi jednostavno baviti se umjetnošću.